Hasiera emango diogu orain prentsaurrekoari. Buenos días. Egunon, prentsaurreko egingo dugu orain, atal ofizialeko All Apologies, txinatar filma, bere zuzendaria dugu hemen, Emily Tang eta Chen Toixen, bere antzezlea, eta Yang Qian eta Chaoke, ekoizleak eta baita ere itzulpen esan ostekoa egingo du txinatar eta gaztelania John Jing, Andreak. Eta prest daude zuen galderei erantzuteko horratzean aurrera mesedez? Bai, egunon, galdetu nahi diote zuzendariari zenbat dago errealitate eta zenbat fikzio bere gidoian kontatu duen historian eta antzezlei ze iritzi duzue firmak aurkezten duen arazoari dagokionez ze iritzi duzuen?可能我以前拍的题材都比这个更敏感，所以当我们的出品人给我让我来拍这个电影的时候，我自己没有感觉到它好像很敏感。我觉得还好吧，因为它是更多的是探讨人性的电影，探讨这个生命无常的电影，所以我觉得还好，并不是包括在中国内地，就是中国内部来讲，也没有觉得这是一个特别敏感的题材。Egia esan, film batzuk egin ditut aldez aurretik eta gai sentiberagoak kitu ditut niretzat hau, ez da hain gai sentibera. Ze gidoia bagenuen eta gai hau lantzeko, benetan niri ez nindun batera harritu ze gai benetan sentikorra da. Txinan eta Txina barrualdean guretzat ez da hain gai zaila edo bitxia. Ze nik benetan erakutsi nahi dut bizitza erakutsi. Jende horren bizitza erakutsi eta nola ze pentsatzen duten gai honi buruz. Sí, también les preguntaba también algo. Baita ere antzezlei galdetu diete ze iritzi duzuen gaiari buruz. 作为演员来说，您对这部影片是什么样的意见？您有什么样的想法？参演这部爱的替身，应该说觉得这是一个非常有力量很特别的一部电影。那对于中国人来说，就是我扮演的这个角色和整个影片当中所传递的导演传递的东西呢，就是对这个世界、对人生、对人与人之间的这样一个情感，它有一种非常悲悯的关怀。Bai, niretzat gai honek indar handia du eta oso berezia da. Oso berezia da ze hemen maitasunaz ari gara hizketan, sentimenduez. 我扮演的这个角色和整个影片当中的两个家庭人物之间的这种关系呢，由于一个偶然的事件，把这个生命推向了一个无法选择的一个境况。在这种境遇当中，整个影片我作为演员感受到，导演的视角让我们就是看到了每个人心灵深处非常细腻的那个敏感的心灵的那种神经让你去考量自己的那个感受到那些挣扎，那么怎么去做出一种抉择。那么我扮演的这个角色呢，就他做出了一个极致的抉择，但是原因是出于爱，出于中国传统的一种伦理，叫无孝为大，无孝有三，无后为大，不孝有三，无后为大的这样一个。Ni protagonista naiz film honetan eta pertsonai honek gertatu den istripu baten ondorioz bi familien bizitzak erabat aldatu dira. Eta nik nola nik alik eta modu finenen biletu behar dut nola sentitzen naizen film honen barruan. Egiten dut
laguntza, zuzendariak lagundu zidan ere pertsonaia egiten, oso zaila da niretzat, ze pentsatu beharra dago egiten dudan guztia, benetan zein den bizitza baten gaineko erabakia. Ni nire pertsonaiak erabaki du muturreko erabaki bat hartzea, baina erabaki honen jatorria maitasuna da, bizitza maite dudalako. Mikrofonoa, mesedez, mikrofonoa. Acaba de decir, me equivoco. Barkatu, azken gogoeta, irudituko litzaidake atsekabetasunaren historia iruditzen zai gehiago. 剧的结局是不是这个？您感觉？我感觉这个电影，这导演他是一个开放的结局，好像我们的人生永远没有一个完整的答案。他的情感，他在他做出一个选择的时候，其实也掉入了另外一个陷阱。所以这个电影很细腻的把我们人，就是说每个人欲望和那个爱的那个挣扎当中啊，走向一个很变化的那样一个无常的一个。就是我其实也想说这个，因为我们其实因为想这个电影可以发行吧，所以。Normally， 通常来讲就是一个电影差不多2个小时之内。然后实际上对我来讲，这个故事只是因为我想把它拍成一个不是太漫长的那么一个故事，所以才把一个选择点选择在那个地方。实际上这个故事的结尾可以再往很后推移，然后它还继续会发生很多的故事。因为我们刚才就是那个演员也说了，就是我们这个故事是通过一个家庭的意外。一个生命的意外，然后导致了2个家庭走上他们不归路。其实就是说，故事可以一直推移到，比如说像他被判了刑，后来，然后他出来以后，他会不会他去寻找他的儿子？然后那个怀孕的女人妈妈，她将来怎么办？就这个命运是一直可以，如果有人愿意的话，我觉得可以一直拍下去。就是可以，这是一个，我觉得是一个，真的是一个非常开放，然后永远会变化的结局的一个故事。Egia esan, berak azkenean amaiera ez da zoritxarrekoa, gaia irekia da, gauza asko gertatu daitezke. Gertatzen denaren ondoren, espetxean egon da, amak umea eraman du, baina ze gertatzen da gero? Espetxetik atera ondoren, igual aurraren bila joan da, ze gertatuko da ondoren, hau da, amaiera irekia dago, inoiz ez dakigu bizitza honetan, egunero bizitzen dugun bizi modu gisa ez dakigu non bukatzen dugun, eta zuzendariak adierazi nahi du, gu berak film hau egin duela denbora jakin bat kontrolatzeko, beraz azkenean erabaki du ikusi duguna filman, baina jarraitu nahi duenak film bat egiten, asko zere historia gehiago egin dezakez, inoiz ezakinon bukatzen den. Kontakizun irekia da, eta edozer gauza gertatu diteke bizitzan.是充满了一种无奈和一种不可预测的一个未来，这是这个电影我感觉到结尾非常了不起的地方。especialmente bereziki filma bukatu genuenean zuzendariak erabaki zuen horrela bukatzea, ze bizitzan gai asko daude, sentimendu asko daude, inoiz ez dakigu non aurkitzen garen, beti espero dugu gauza ondo joan daitekela, baina batzuetan sentitzen dugu, impotentzia sentitzen dugu, nola gertatzen zaizkigun gauzak bizitzan. Buenos días. Egunon, gustatuko litzaidake galdetzea zuzendariari zenbat dagoen salaketaz filman, eta Txinan nola dagoen mugimendu feministen edo emakumeen papera Txinan. Denuncia.
o crítica en la película o solo es un retrato de algo que pasa? Y luego la cuestión del feminismo en China. 他说您就是在那个中国，就是对这部影片的那个批判是不是很多？然后中国妇女在中国是一个怎么样的角色？他的批判就是指的是这个专门这个关于这个就是好像借腹生胎呀，这方面比较敏感的题材这个。这个借腹生子确实是，我觉得在伦理上是一个，我不光是在中国吧，我觉得在全世界，就是在人类社会，它都是一个就是说一种就是一个伦理的问题，一个非常敏感的话题，然后是不能说敏感，是充满争议性的话题。然后我觉得就是说我们这个故事，其实我非常喜欢这个点。因为这个点就是说，作为女导演哈，我不知道是不是因为我作为女导演，当时就是说我们这个故事，那个我们的编剧把这个剧本就是给我的时候，一开始其实还有很多不成熟的地方，但是我就非常喜欢这个核心的这个部分，可能是我自己身为女性，然后我也有生育，然后我觉得这个在这个过程中，就是它特别能反映，就这个借腹生子能反映就是人性非常内心深处。就是非常冲突的东西，比如说对于我们的女主角那个角色，就她的救赎，然后她的内疚，她的痛苦，而且这种救赎，她的痛苦是立体的，她对自己的家庭，然后对别人的家庭，就是这种就这种争议性是。就它带来的这种魅力吧，可能也是我一个创作的动力。然后其实在中国，我觉得就是说我也没有办法去考察，就是到底比如说在民间有多少这样的事情发生。但是我想说一点，就是可能中国人是一个非常就是注重这个孩子的民族，就尤其是男孩子。就是确实是这个是几千年的传统，就是像电影里面所反映的，就是像泰森演的这种角色那样的一个就是相对比较底层的这样的这种人，在中国甚至包括今天，好像中国的经济已经发展比以前有了飞速的发展、高度的发展，但其实很多人就这样在外面奔波，然后唯一的希望就是他们的下一代。所以当他的下一代没有的时候，这种打击非常的巨大，然后基本上就是这个传后，然后为了孩子生活的好，这样的一个就是中国人的这种思维习惯吧，还有这种社会传统，就是能够就是发生的这种就是像这种借腹生子啊，就是还是有，但我不能去考证，就是到底有多少事情到底有多少就是说就是真实的个案。就是发生，但确实是有。Bueno, gai hau, etikari buruz hitz egiten baldin badugu, oso gai eztabaidagarria da. Benetan emakumeak, berari asko gustatu zitzaion gioia, zuzendariari, bera ere ama izan delako, eta parte hartu duelako Gideonen lanketan, ze sentimendu batzuk daude, amaren sentimenduak hor islatzen dira. Txinan gai hau oso garrantzitsua da, batez ere mutila izatea balio handia du. Txinotar asko semea izan nahi dute mutila, antzezle protagonista bezala. Naiz eta lanean egon hirian, bizi maila hobea du ekonomikoki, hobeto dago, baina beraretzat garrantzitsuena da mutil bat izatea. Hori da garrantzitsuena. Horregatik sortu zen, hau da, ume bat sortzea kosta ala kosta. Txinatar gizartean ze gertatzen da, ez dakit gertatzen ari da, baina ez dakit ze kritika, ze iritzi duen gai honi buruz. Baina oso garrantzitsua, ze oso puntu berezia da txinatarrentzat.
Bai, feminismoaz hitz egiten dugunean, zer ikusia dauka beti, nundan, ze klasekoa zaren, hirietan emakumeek lan egiten dute, eta botera partekatzen du, berak ez du inoiz sentitu zailtasunik zentzu horreten, emakumea zuzendaria da, baina barrualdean, Txina barrualdean, emakumeek dutela askoz ere botere gutxiago, hor askoz ere zailtasun gehiago dituzte bizitzan. Sí, hola, buenos días. Quería preguntar... Galdetu nahi diot, ea protagonista haurdunaldia baztertu izan balu, uste duzu dilema ere sortuko litzatekela film antzeko bat egiteko? 就是她不愿意就是怀孕的话，你觉得是会就是另外一个题材的电影？ 对，可能如果是那样的选择的话，那我应该不会拍这个故事吧，就没有不 strong 了嘛，就是它作为戏剧的冲突，我觉得可能正好是因为这个女孩子，就是至少她剧中的女孩子，她有这样的一个，就她的内心的这种救赎，就对那个孩子的那种救赎，对另外一个家庭的救赎，在她心灵深处又很强烈，所以作为那个女性导演，我其实。就当我们不谈她个人的家庭的时候，我其实很 respect 她这样的选择。就是我觉得可能就是说只有女性啊，我不知道这是不是我的偏见。我觉得只有女性会在那一时刻，就是当那个强奸发生的那一刻，就当她的语言说，你知道我们什么都没了，她不能再生，就可能就那一句话，就那么一句话，对于她来讲，那种对一个那个她自己有孩子女性那种力量，可能就一下击碎了她所有的防线。然后我很爱这一时刻，就这个戏剧矛盾巨大转变的时刻，然后当然她第二天清醒起来，她要回到她的现实生活中，然后她要想到她自己的家庭、自己的丈夫、自己的孩子将来怎么办。但是所以我觉得那一刻的犹豫和接受，实际上就是说，反正我觉得作为一个女性导演，我非常就是爱这样的戏剧时刻。Bueno, obviamente... Begibistan dago, emakumeak beste erabaki bat hartu izan balu orduan film hau ez legoke, beste film bota bat egongo litzateke. Baina bereziki niri gustatzen zait zuzendariak emakumea izanik, gustatzen zaite puntu hori hain sentibera emakumeak erabakitzen duenean. Gizonak bortxatzen duenean badakizu ez dugula ja ezer, seme bat jaso galdu dugulako, eta orduan emazteak sentitzen duena da erruduntasun sentitzen du hilden mutikoarekiko. Horregatik une horretan neska sentitzen da, emakume sentitzen da errudun, baina hurrengo egunean berriro eguneroko bizitzara itzuli beharko du, baina aurre egin beharko dio egiazko bizitzari. Horregatik berak emakume izateagatik gustatzen zaio sentiberatasun hori, berak zer aukeratu duen une horretan. Buenos días. Niri gustatuko litzaidake jakitea ikusi dugunez filman, ze erresignazioarekin aurre egiten dioten alabeharrari pertsonaiek, batez ere emakumeak ez dirudi gero inolako zigorrik egon behar duen bortzatzailearekin, baina gero, egiazko bizitatik koabalitzi bezala, gero gizon hau 6 urte zigortu zuten, ematen du gizarte horrek ezin dirudi gero neurroiek hartu ditzakenik. Ulertzen didazu? Ez dizut oso ondo ulertzen zer esan nahi duzun. Filma ikusi ez dirudi gero protagonistak gero salatuko duenik bai, gizona. Baina azkenean bai. Zergatik erantzi duten hori. 没有提到，就说是那个女孩子她会去
就是告那个男的，为什么会有一个这样进监狱的这样一个结局？这个是其实后面的情节里面是暗示了这样的可能性，就是说因为那个女孩子她的丈夫知道这件事情的时候，她跟她的这个女主角见面的时候，女主角问她就是你怎么知道这件事情？然后这个她的丈夫回答是你的孩子的父亲的老婆，其实就是指他的老婆告诉他的，那就是说他的老婆回去把这件事情揭出来。那么就是说在法律上，这是一个就是说在中国的法律上这种行为，那个就是说是会就是因为他有一种言语的威胁，就是他这个强奸，虽然就是我们看到那个女孩子她最后答应了，就是这个就是我替你生，但就是说他在那个他们两个人就是这个有性关系的那一刻，就是他有一种言语的威胁，那么就说在法律上是有可能会是被判刑的。Bueno, como hemos visto que ikusi dugunez, emazteak gizonari galdetzen dio senarrari nola zekien aurdun zegoen, auzokoak aurdun utzi zuenik, eta senarrak erantzuten zion, gizonaren emazteak, egia esan hori gizartean kasu hori badagoenez, naiz eta neskak gero onartu zuen umearekin gelditzea, umea izateko, kasu, bortxaketa kasu bada, ze hor mehatxu badago. Beraz, juzgadura joan behar du, epeintegira joan behar du, eta horregatik salatzen du. Mendebaldeko emakumeen ikuspegitik ez da oso ondo ulertzen protagonisten behek ez dute gertatzen denaren batere kulparik, baina asumitu egiten dute senarren erabakiak. Beraz, nola azaltzen da hori? Kasu puntualak dira, edo emakume txinatar guztiek izango luketen jokaera hori. 他的这个决定是因为两个男人做出来的，对吧？他是因为他很穷，他处于一个比较低下的地位呢，还是他处于什么样的原因，就说是来做出这个决定的？我觉得这个就是有两个原因。第一个原因我已经提到了，就是说他出于对那个孩子的一种救赎，就是说这种他因为是他觉得是他自己的丈夫，然后开车出了这个交通事故。然后不管具体在那个过程中那个车是怎么翻的，但是她觉得是由她的丈夫来开的这个车，所以她那种内疚，我觉得就刚才我提到，就是说作为一个就中国女性，就是她的那种内疚感对这件事情会非常强烈，因为她觉得这跟她的丈夫有关，是因为她的家庭导致了对方唯一的孩子没有了，而且何况就是在他们强奸发生那一刹那，他还知道就是说他的老婆不能再生育，就是他们永远就没有这个孩子。这个又要刚才牵扯到我刚才不知道谁说的那个问题，就是这个孩子在中国社会来讲，就是中国人，就这个刚才的演员也提到，就是说不孝，我们叫有一句古话啊，几千年的古话叫不孝有三，无后为大。我不知道这个怎么翻，但就是说就是没有孩子，这个是 Oh my God， 这已经就是你的生命，就是说一切都没有意义。然后所以就是这一点，这刚才这第一点，就是说这个女孩子她这种对那个家庭那种歉意，就是我们英文名字 all apologies， 那个歉意是非常大。然后你看我们那个监制，就是我们别的可能中国人觉得很能够理解哈。然后第二个就是说，就是她自己确实她的那个丈夫也确实是就是急需要钱，腿都快断了。然后在电影里面，其实我也拍了，就是也呈现了这一点，就是我觉得中国社会现在确实面临着一些问题，就是在这个就是社会发展过程中，一切都很商业，医院也很商业，就是说你没有钱拿过来的时候，那我就先不给你做手术，放在哪？你看她的那个丈夫就被扔在那个医院的走廊里面，那对她一个就开着那么一个小店的一个年轻的一个妈妈，然后她也爱她的丈夫啊，就是我这个爱有多少不管，但 anyway 这个人是她的丈夫，然后她有责任，她觉得自己有责任去救她的丈夫。那我觉得她可能在那个强奸发生的一刹那里面，就刚才我说这个两层意思，就是在一瞬间替她做了替她人性的善良，替她做了这个决定，然后她自己也要承受，她的家庭也要承受，所有人都要承受。bereziki hor bi puntu daude. Lehen esan duna, hau da, ze sentitzen duen
emakumeak erruduntasuna hilden umearekiko. Ez du inolako zerikusirik, baina senarrak egin du. Eta, orduan, familia txinatar batean, emakume txinatar bat, ez zure senarrak egin badu, zure partea da, orduan bera ere errudun sentitzen da. Hildako umeagatik eta maite duelako, erabakitzen du, erabaki hori hartzen du. Ze, Txinan ume bat izatea oso importantea da, ze, esan bolde ditugu milaka aspaldikoak, boitako bada, ez baduzu gizonezko ume bat izaten, orduan sustraia galdu dituzu. Eta hori oso importantea da txinatarrentzat. Bigarrenez, pobrezia, noski. Senarra erietxean dago, ezin du ebakuntza ordaindu, gelatik bota dute ezin duelako ordaindu, noski. Emazteak nolabait dirua lortu beharra du. Dirua lortu behar du, senarra asko maite du, maitasun hori gutxi edo asko izango da, baina maite du eta bere senarra salbatu egin behar du. Noski, bera horregatik erabakitzen du hori. Sí, no sé si no he entendido bien, pero no... Zut oso ondo ulertu, baina erantzuteke gelditzen da, era normala ote den hori Txinan, era ulertzen duen berak guk ez dugula ulertzen senarraren kulpak onartzea. Ea, emakume asko onartuko luketen hori Txinan. 还是就是说大部分的都是有这样的想法的。我觉得这个跟知识层次有关系。比如说，如果这个事情发生在我身上，我应该不会这样选择。就是说，因为我有文化，我有别的能力，你知道吗？就是说我会去，比如说找律师，或者 anyway， 反正我有一些别的方法，因为我受过教育，我有更多的社会的资源，我有朋友来帮我。但是我觉得生活在那种村子里面，那样一个可能只受过初中的教育啊，就是那个初三那样的教育，然后他又没有什么社会资源，然后你这么大的一个事情发生在他面前的时候，我觉得像那样层次的女性，中国女性，应该是她们一种本能的选择。但她可能我认为这不是中国女人的问题，我认为这个问题不是中国女人的问题，也跟电影没有关系。Bueno, ella dice que especialmente esaten du beti klasearen arabera dela. Adibidez gai hau berarekin berak ez duke erabaki hori hartuko, berari pasako balitzaio ziketa duelako, eta beste ahalmen batzuk ditu, eta beste abokatuak bilatu ditzake gaia konpontzeko. Baina noski, protagonista neska gaztea da, behar bada ez da ezia, herriska batean bizi da, ez du bitartekorik laguntza eske joateko, berak erabaki hori besterik ez dauka eskura, eta berak erabaki nahi du ez dela emakume txinatarren arazoa besterik gabe. 在东方民间的这种老百姓传统5000年的这个道德伦理当中啊，都有一种良心的一种歉意和一种赎罪的这样一个每一个女性包括男性对于就是一个家庭失去孩子，就是说没有这个下一代，那么在群体意识里头都看得很重。如果说伤掉把对方的家庭失去一个孩子的时候呢，全部都有很深很深的歉意，就像我们这个电影一样，这全部是歉意啊。这也是中国传统文化当中一个良知的一个考量吧，这很深刻的一点。Bueno, quiere añadir erantsi nahi du generalizatzen baldin badugu ekialdeko emakumei buruz, kontuan hartuz guk izan dugun kultura, izan dugun pentsamendua urte askoan, seme gizonezko bat, mutiko bat galtzea oso garrantzitsua da familia batentzat. Hau da, filman ikusten duzuen bezala, familia osoa, ez bakarrik istripu eragin duena, baizik eta familia osoa sentitzen zen errudun beste familiarekiko, eta gai hori oso garrantzitsua da guretzat. Filman
badago plano bat errepikatu egiten dena bi aldiz, ia bera, ikusten denean, arrantza egiten ari den jauna, beia, ia plan hori ikusten da bi aldiz. Inolako esan nahirik aldu, nahi egin alduzu? 您在那个他在那个钓鱼，然后那个有那个远景，那个海那边，我不知道它具体是漓江。漓江，它是有没有什么特别的意义？那个就是他那个广西最美的一条江吧，然后他在那儿其实是他想跟他的对一个有希望。对，然后他要跟他儿子失去的儿子说你要有个弟弟了。Bien, ese. Bai, ibai hori da eskualdeko politenetako gune politenetako bate berak erakutsi nahi du hor dagoela, oso bakarrik sentitzen dela, bere semea, bere semen hutsa sentitzen duela, anari da arrantzan, eta beste bat, bere semearekin hitz egiten ateratzen da, berak adierazi nahi du oso bakarrik sentitzen dela han. 一个男人可能肩上肩负的就有，当自己有了孩子以后啊，他的好像人生的这个意义，他就有了光芒，他就，所以当他有了孩子以后，他在那儿钓鱼的时候是充满了好像生命有了意义了，感觉到又重新开始了，所以对他以前的孩子也有一种连接啊，所以他在那儿钓鱼的时候，应该是他的心灵从那个痛苦的那个失去儿子以后的痛苦当中找到了一个新的希望。Bueno, para los hombres chinos. Txinatar gizonentzat presio handia dutenez, bereik duten itxaropen bakarra da gizonezko bat izatea, ume mutiko bat izatea, hor dago ibaian arrantza egiten beste ume bat izango duela, horrek nolabait sentiarazten du itxaropena, berriz ere itxaropena. Bat galdu du, baina orain berriro itxaropena du, bizitzaren itxaropena, hori oso garrantzitsua da. Una pregunta, el tema... Galdera bate, eriatxearena fikzioa da ala egia? Hau da, ez badu ordaintzen, bota egiten dute erietxetik, hori fikzioaren derramateko, eta hori gertatzen alda Txinan. 场景是真实的，就是你要是没钱了，真的把你踢出医院，还是你那个假设？真的 ，yes, it is true. 对 ，it is true. egia da. Txinan, benetan, privatizatuta daude, beraz zure arazoa konpondu behar dituzu, ez dugu gizarte segurantzarik. China en este momento. Yes, the security is for the higher social classes, for the segurtasuna, gizarte segurantza da klase altuagoentzat, hau da batez ere, dirudunentzat. Es verdad, ¿no? Esa afición en este momento en la sociedad china, pues. Momentu enten, txinatar gizartean, arazoak ditugu, goi mailako klaseetan eta dirua daukatenak segurtasun gehiago dute, eta dirurik ez dutenak eta almenik ez dutenak egia esan ez daukate gauza hondirik. Galdera gehiago mesedez? Further questions, please? Sí, una por ahí. Hor badago galdera bat? Izan da dila azkena, mesedez. Hola, buenos días. Egun honen. Niri emakumen konpromisoa baino gehiago harritu nau senarrak, hau da, aurdun gelitzen denaren senarraren arbulloa ematen du, beste senarra provokatu egin duela, berarekin seme bat izan dezakela, baina gero baztertu egiten du. Eta bestalde, horrek ere eramaten nau idea batera, hau da ze inkomunikazio dagoen, ematen du ez dagoela inolako komunikazio hori bereien artean, eta ezin dutela azaldu, hau da. emakumeak ez duela komunikaziorik gazteak senarrarekin. 错误造成这女孩子去怀孕嘛，但是这个丈夫好像后来他不接受这个现实，他不接受这个现实，然后这样就是说他觉得他感觉到电影里头这两个夫妇没有交流，他们之间没有交流。我觉得这是很多那个就是家庭的问题吧，就是男性和女性就是那个交流比较少，或者在某些问题上无法沟通。其实我们刚才一直在谈那个女性的视角，所以他刚才我很喜欢这个问题，就是他刚才的那个问题正好是作为我们那个女主角丈夫，他代表一种男性的视角，就是说作为一个男性的视角，他可能更看重就是说我的妻子是我的，
然后你为什么要去听另外一个人生孩子？然后我不能接受你的身体去怀着别的男人的孩子。然后在那一刻，我就觉得这个男性就觉得，就是他当然也对他的家庭有歉意，但是在他就说这个歉意跟我的女人，你是我的女人，就这样的这种。就是这个平衡里面，然后他那种男权的那种，就是我的女人怎么能给别的男人生孩子，已经完全占据了上风。所以我觉得那个她的丈夫正好代替的是另外一个男性的视角。Bueno, primero que le ha gustado mucho esta gustatu zaio galdera hau. Hain zuzen ere asko hitz egiten ari gara emakumeen ikuspegiaz eta galderak zuzentzen zaio gizonaren ikuspegiari. Egia da, naiz eta gizon hau sentitu errudun, ze istripua eragin duelako, baina nolabait emaztea berea da. Eta hor dago muga. Naiz eta errudun izan, nola joan daiteke, nola ukidezake umea beste batekin, naiz eta errudun dela sentitu. Hau da, muga da, nik gizona naiz, senarra naiz, nire muga da, nire bere gorputza nerea da, dena nerea da. Beraz, hor dago ikuspegi maskulinoa. 然后那个就是刚才说那个不交流，就是咱们就是因为都是很多夫妻之间有这样的问题，就是至少在这个家庭里有。Sí, 你能看出来那个男的，他那个丈夫最开始的时候还给他喝药什么，他还想再要一个什么的，反正他就都是想他自己。然后你能看到就是说他的老婆其实并不很想这样做，但是他看不见。他看不见，他不开心这样做，他只是想他自己，我要一个男孩，因为他们只有一个女儿。对。Bueno, en muchas familias. Eta familia askok dute arazo hau, komunikazio arazo hau. Edo ezin dute komunikatu gai bati buruz, bereziki filmaren hasieran, berak nahi zuen, emazteak botika bat hartzea, ume mutiko bat izateko, eta ematen du hor komunikazio gehiago bat dutela, baina gero film honetan behintzat haien artean ez da komunikazio askorik egon. Muy bien, ondo, eskerrik. Xie, xie. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sí, creo que me quedo con la chica. Thank you.